Здравствуйте, ребятишки! Salom bolajonlar! Сегодня наша новая тема – птицы. Bolajonlar, bugungi yangi mavzuyimiz qushlar mavzusi. Ребятишки, я первым скажу, а потом вы повторяем. Bolajonlar, men birinchi sizlarga aytib beraman, sizlar esa qaytarasiz. Начинаем. Попугай, попугай, кто-то. Попугай, кто-то. Куропатка, куропатка. Кяклик, куропатка, кяклик. Сокол, сокол. Лочин. Голубь, голубь. Кабутар. Канарейка, канарейка. Канарейка. Ворона, ворона. Qarg'a. Sava, sava. Boyo'g'li. Aist, aist. Laylak. Aryol, aryol. Burgut. Guz, guz. G'oz. Fazan, fazan. Qirg'ovul. Straus, straus. Tuyaqush. Pavlin, pavlin. Tovus. Bolajonlar, bugungi mashg'ulotimiz sizlarga tushunarli bo'ldimi? Sizlar albatta qushlarning ruscha nomini menga aytib yuboring.